vai mo ni wasa ya so we are Samoa let no pele ya ye sulo na lo fo mo na ngale tato dia male ne so fo mo we na to lo mo we me mo tavai sa sikile weekend tavai ole weekend yo mo ko sekia e alanga le secure ka ia sa bangu ya mano weekend sekia mau wasinga tawana pe pisile weekend ka wanga mo se kai mi malo lo le sa ele nga kan malo lo chi le mind malo lo le mali wa ka wa kele le va ngale stress out no ya so ako fa malo lo le brain le ke lo a usu le pesele nga sama tolta linka o man kwar ka ya le fa makalai fa mwinga nga sale fale le o ne hanga le sa skola ki ris ka ya ana ko so ko lo li le fa fingi ko le o fa pe o ka fe wa ku le va skola ki io ana mele ilo al fa fingi ku sa vidingi ana va le skola ki e maka pogi ai ala vea ko ku for fi spo ole please ole malo so le please Mole toi va fort. Ja so je pas ka kala. Wa no fale la ku ku vai. Wa sa ka vai no fia mo vai mo lulu. Lo vai ki polo la capilla. Ya tu aí. El canal is going ko fa yelo velo. Ja, le lei e tonu amato rounds ko masini ya so fo va yasta tasing on amato round number 1. Ja, wat doen ne ja, we tu auto, do na so na va fa, wa ta tau na matal dato ko kala. Alo mai mo ni so ka lo ngal. Sabe, alo mai mo ni so ka lo ngal fa ngol va. Ai ka lo ngal sa maka ungas fa ko e lo sung ta vai. O le suanga. Toe o suanga le leo yo sua markama le yuki o yusik. E am tau leo suanga le fai momo le na malo ia le leo yusik. Ia dan tau le Ukraine. Ia o Ukraine na le kaua ma Lucia. Ia na tu la ele fai al ka lo ngala uli ia na o le si tasi fo leo tam fa na Ukraine. Ia lo halu e kau fo le fa file mu e to langa le wi ya le ala na to fo ila le mai ya ra na ko e fa ile la ka longa le marka mu yosu e a le sa ninga la yosu nga fa ya ta la yosu e oki le lile ya na ese na le se to langa o ta longa ta vai ma yo nga ko ma lo ya le lile yosu yo o ngol sa wa yosu le sa le oki ya ya le ka lo le lile yo o le ai alo le ya le mele ya fa pe ki lo tanga tali lo ta alo ya la fo le lili lili mai ya pe ya tu la fo ngale lili e no vala mai ko inga ho ya mai chole se ku ya la o malar ko tiro se ku ya la pe la tu langa na sa ya sa ya wa mata ile ka lo ngale fa nge ya wa ku ya ngoi mai se ku ya la ya na manuia la ya le tam fa ngale ile ya wa to e man malo le fushel lang ma ila ta longa na e ai foi ta longa pe ta longa na fa wa le vayaso ya ta longa yo le bowling ya te ra le mo so no ngasa ya o bowling o le competitions a fa yo ne hanga okay ya mo lia ka longa ya le ko kelingisio o le pulanga ai o ko kele o le pulanga sa ya ka vai ma nice pe o le nga fa taina ya o le nata ile meu to ina ya ma telefone tinasa ya o le youth o le nga pulanga sa ya wa ko fu i mai fa ka vale el polo ya ma mai fu i patek ya ma tol tai fo le fusuanga le na sa no ye
Olha lo Silvia, wale na ma wele fia ia Anthony Joshua. Kere loa kala ka menga kong ina lo fusi ke vai adu kua. Ke ko sau sportsmanship. I mean ola o sila fo le sa tau na to al time lava le on sai o le ma sila miore pidionga ka kalolo. Ya na welo ma le fia lo na fai. Wa le sio ka ko mi se kinyo ka longa pe ka long vai ko kele pe ngat ko lua ya le se ka alu fe inga ya o pau wa wingo ta longa ya ja ura ya la wa maka ya le fo te tanwa ya u ya le me tu pita ken ka fe inga ke de fia po le alo ka le fia ya ka fia fa ali ai fo le ko mo poksu ka ba ke ki solo me ko mo poksu ale uno ko ka au wa ke fa lo me ko mo mai amre ka lu ko ya ai pisa ko Azanga mala ko ko sa. Mana. Okay, le so te lo pe ko mo si se mo Anthony Joshua mo fusi wala wa umala rematch. Okay, lo ai to mo. Ia, fuanga isi fuanga le so ngi pia malo mai. Ya wa le ya fa pe manguia ya le kom fai ngal ga ko alo sa mo ya Joseph Parker. Ya. Ola ka se mo fuso ngi fo ia no le fus. Ka se ia le lo fo le to. Al me mana ia le marmalo Alexandra Sik. Wa lana sa ndang fo le o Yesu na yai mai el temple fuanga le nga te lolo na malo e o foina mo le atnu to Ukraine ia o si to ye lu si ko le ba ngai nga mo le mau Okay, le leo mato tamor sanga bombora na ye mal mato tamor sanga lona lua. Ladies and gentlemen, round number 2. Yeah, we go find another hour to find out what tau ona amata dot sanga lona round 2. Le na ye ni vai ngor community na lo fa tasi the weekend. Yeah, olean mo ia la vanoa I fo community one hanga. Ya le mo sa no sunga ya unga sauna o lea isa e fo ion to ngia ai o lena fai mo masui sa fai le sa tasio mesa o waita vai o le fai longa ina le o le fitus full to sanga o tasio tama o le taua la o le aso so ifo po le fa matuna o le asfa na u le sa o iai ona o se ainga pitusili le fifi ta longa o le kickboxing ia ma se tama fa na po se alo fo e fa sino ya nense se I tulo ya so fa ya tuala po taito fo ia o le sunga le maletina ya joy o le la tama teine o Victoria Nansen o ia le na mo ala veto New Zealand te was se o ia champagne il talo ngol kickboxing ma Muay Thai e por kan vole a Thailand e o ia ku lima ta wau I ma backhand ma upper hand so o squai ngame ia o ia la den mo na champini tu sila ia o son tu ala le sa mato fa ta sele po e mo le ma wina folon fa mo ai le ngata lai le ta vai ma wasa o lona anku le tu ngani o son tina o le sunga ya pelua ia sa kasi fo io ko mangu we sa mo malai ele ngei ka alonga o fai pele tono data tu na mo wala le amo sa makar kal ngo ai ma masius o sunga ya pelu la mona fo ele fa tai ngo wala ba kel kala sa u la ngo ga la dia fa anga tama la tam fai mai after a mo wala te mata tano ai tawai ma lo ya le so le tu la so le abuela una sana o la fiona le ai kasi ya le menga le ngo fi fesili ya pelu po le amenga la inga a matalon fi ni ta longa fus okay yeah I'm go kiel tat fa mai ona e fenga down o este tama e fa misa sa fa misa vo le la temio talvo ai temilana matai al talong o ai lo ai le fa ngo fiel ta longa fus a sui mai ai nala na mi yo pe on me tsili na na mata yo e po yo o winga o talavo taimio la iti me a lo no le o nga me o mata vai sa pe tu langa na e manuia ya lo waso fua ya internet po si foi sa
whamunina o tō waso I fua I le weekend. Yeah. Happy, wonderful birthday. Yes. Thank you, sir. Lalei o le mātou tamarasanga muli le nei. Ladies and gentlemen, we're coming now to our final round number 3. Yeah, o tō whatonina na, ami tōna ai, o ata tau na wha umal tato poklame. Round 3, yes. Lalei o le na maua nei o tō e whaotie whanua, whainga malanga le whiongfo il minsta, ia po te whono le fast. Yeah, that man, I to football boy for an airport and so on. Yeah. Let me first no le su. La over. Busy get Ora mea tau whai pe. Oe nge ia wau kai au. Ora bona upe whai ia kong wasa wa ko fo. Masa kusala ai kong wasa ko an. A lesi foi mea. A mau wa angal po. Yo ora me sili am ki kilo kingo am. Ngara in up. Ko linga yo. Mai fa moi na mo fo la ngoi. E whaino I fo I mre sunga I le halo le mali toa, la aule le mali toa, ia ma tina fo ia pae, e whapea fo ia fo I o nisi o ministana la toa wele ni po, le po, ma ia le whamoe moe so. O ma kua, tum, ka vai ngai monu awa no. Ka e kukusaka ua, ngale in auta, in Down up. Ia wanga mau fo sa maku wheloi fo I ma konsula, sunga il konsula, e whapena fo ia Mr. Speaker Ubito, sunga Ubito. Ia mako kalkal ngoa, ia whaifo tala Ubito lepo, mana ia na saunuanga lepo, fo le apapuai, ia ma tano fo le sunga minista, ia ma fast fo. A pia me ko siling o fifi po mo la vango ke kalango am po la waka ma le sunga le la ulen mali. Ia wa o sonku a fo. Ia sa moi malai ko ngalo king pola. Kamol maya. Ko inga feka, no ko inga o le babe yo le mori ki ya. Ya, mo ia le famo mo sa ia fa kai mo la mo sa awai wai. Mako rounds na tolu ai e marmato pese dem fainga mako fa ka mala lu sungol pese nge ia ko kai mo se kupur ka ko pese e ma ke o malo con ole avo yo le ko mai le mal o la lo que va pe o kupe o ko mai ka ko ai singa mai le ai get the coffee mai anu fa ko coffee yo O le voucher. wa ya o le su ya ko mai la panga ya fa tai thank you very much. La nasal mela we bawala ka ko kupe o le driving range car la ka ko ya Kamu ayah. La usul mako pese fa umot mako por kalam ni ka ya fa mole. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ole a o alua ia Yesu, I'm gonna let it shine. Ole a o alua ia Yesu, I'm gonna let it shine. A o alua ia Yesu, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Tafia miti saubai ngongu Samoa ole fafa elena ele ole tino oye tumau ole tanga mailena
le atu maule manuia mo Samoa. E te pisaloa, o upisa foi. Hey! Ho! Hey! Ho! Love you, Tanai. Thank you very much. Love you, Samoa. Thank you, Tanai. Maria la